tulilo atu le fasilia ale fiongalangi mta upule tatupe Saltonu o lea o lo o tā pena mai fo ia o tau langolango mai atunu e mamau. Ale o te whaalongo tolu nā ua tā o whila o tau tu stupe. E ala i lau tau tusi ia e tā ofi. Wa amatala se si tu stupe te mai iai wa lai o te whaalongo atu e fia la fo mai afso so ani mai whafo. Ia o nei fo i lato o whai i tā se tu stupe fo mol wha moe moe le nā o tau tā penanga i le whainga pālo tala nei. Pe o lai te ulava i tonu tau te ngā tupele o tāwhi. E leo tāpunia le mātou tu stupe le mau te saini umai. Leo mātou whaile penke ave ese le taini le tinu ulanga o ia la na tupol whaafita au ni ma saini tu stupe. O la lava la tatala le mātou check account is still running. Al tu stupe le mau te vevesie. O tu stupe na ola u mfia me arrange. Hele iai sei madlienga mātou umola. Paise me whapea. Ai saini ai nao ia o fatu au mai muri fe mai lawa open le mai open le account for le savings account o fatu to ula mala saini to e va vai mai tu pe fo ia mo mai fafo o tu stupe lana o lena poloka lena mato mai fafo o mamel mato saini se le ni mo malta site si mal 2 million en amai ave mai tonu i o le tu pe fo na mato meta pena le mato fale ren fa ela fai le tupe fola na testes mal 2 miliona familia tu tato sili white tele yo silngia ia mai o le simta upulna o la walunga il time le nai o le tupe le na sa o le sila fia o sa ilinga tupe fai ai ia se malu mo le vainga fa upu fai o le nala le na o le tinu ma fia me fai el tu stupe ese savings account ese mai le mato tu stupe le sa mai mato tupe ton so just matanga o le lau mautino o tastes malua lai poloka te minei le o le tasi te sima le lua na o le wha moe na o le amata ele matou fale a te wa mai ave i tono le savings account le o le wha moe la vai e mai sa o le tasi te sima le lua ave tono le matou operational account e amata ele fale o le venga la le o le savings account o pe u fai elo mal pule malosi le o te leilo o fai le tono e ave ese a waseta ai kiria le overdraft ina ua matal bang fa pu fai le lua o tatala i lua ia le tusiaki le nei e o mayala le teimi le nei o le lava ia tasi al tusiaki pa ngai oi mayale bang fa pu fai o le savings accounts le na open ia wa ia mala tilo fainga fa vai e sol tu la fono ona o le whatonunga a fia me ia le atinu e alwe tatala se te unga tupe o savings a nga iuma mai ia tupe ia o le sue ngā tupe le malanga i ta amilo a mai tu i e ai manisi o le mato vaeng whai sai loa ia na opena ia whato ailo muli e le fionga te fono o le walu tatala na ona ia sai ni ai sa ofisilinga ai se ame o fatanga i fo hele ele fale tupe la tobia o fainga fa vai e fesili mai le fale tupe pe ia se malienga ale vai nga fa pu fai ona fa tatala le o le savings account ia a pe o vai nga ia o le o mato ia o te switch te tupe ale vai fa pu fai na taimi ia e pe ba ia e pe ese le nganga sa fa wai le ba nga le atono le fa manino atu fo ele le fionga tai ia aya ulava ia o le fa mamianga al tai milene o le o fa ma vai mai o le mta upo fo il tupe nei vai lo salau a fast food mon tupu afe o la ia il tai mine ina o uma ona kilia le overdraft male tasi te si male lua o le wai lima o lo ia atono le foi sa no le fionga tai ele o priority le mta upule le tai milene o la wai a o loia pati no ina tobia ia asifa nga yo ia por kalame ale albaing fa fai man fa alon